Surah kareba kaparannuan na tonoran ni Markus pasal 92 angka bunga na saya lako 40 na pa apa susian diona tokada ke pinaan untesan pa alkanggoro na parandu kumi Yesu maakada lako tindi tahu unnala pa apa susian na kuah den misa tahu mantanan nanggoro lan misa pa alak na rompoi tikulau sia nagaraga tu pa aparan nanggoro sia na pabendan tu baru malangka amisa na pa apetesanan mi lako tomatesan na keede elako tondok senga iya ton nala peanggoro sammo na suami tu kaunan na misa lako tu tomatesan kumua na tarima itu burapa alak kanggoro na diomai tu tomatesan nala aka imi tomatesan tindi tahu nalongai sia narambai lo bangalan mai sia nasua pole lo lako tu kaunan senga misa apa nalonga adu katulunna sia napakasiri nasua pole omi tuto senga napati tu tahu ya to sia buda pa tuto senga nasua na ya tu tahu ya to den pira nalonga den pira napati den siapa tahu dio kale na misa ya motu anak ana muani napakaboro maka tampakanna ya minasua lo lako tahu ya to mai belanan nasanga inangalana kasiri siate anakku apa nakuora si pak karakada tinde to matesan inde botula umpuapai mai ko mitapate anak kita umpuapai tuapanna nalaka misiana pate na pembuangan nilang may paalak kanggoro o lako salin para la napugao tupuang na tindi paalak kanggoro lasay usanggang itu tomaatesan na ben ito sing atu paalak kanggoro taar kami bahasa itikada ya telan may sura amadatu kumo ya tu batu na tibe pande mindari batu petau susi moto na pogau puang na ya tu yan na to memangan pentirota undaka amilalan tindi tahu laun tingkan Yesu apa mataku laku tahu Buddha bela na natandai kumua ya tu pa apa susian ya to gauna na paruai na popa elo na minamale diona kapasiman lako datu kapua na suami tinde tahu lako Yesu ba atu pira-pira tuto farisi sia to Herodian laum patilende itu kadang saya mitinde tahu na kualako o guru kisan kumua tomanappa akomi sia tae tahu milainan belan na tae mimentiro lindo lako tahu sangadinna lalan na tongan banga punga matua mi pa pangadaran si paturaka disorong tu si malako datu kapua tae raka laki sorong raka tae raka apa belanda natandai Yesu tu tanga aleko na tinde tahu na kuami mkuani ma apa ya mitoba-toba na ban na amai tu dinar misa angku tiroi na bami na kuami Yesu lako tinde tahu mindara rupa te sia mindara pasura te na kuami tu tahu mi bali datu kapua na kuami Yesu lako tahu ya to mai ya moto dari pennoloan ni lako datu kapua tu apan na datu kapua sia lako punga matua tu apan na punga matua na pomanga mitinde mai tahu tu Yesu diona katuan na tomate sule saya mi batu pira-pira to saduki lako kalena tumpo kade kumua tak iya katuan sule anna mekutana lako na pua
O guru, mangka mo ki nasurasan musa te pepasan ya te kumoa iya ke den ni silu na tau mate anna den bainena na tampe apa ta enak anak lana po bai ni silu na tu bainena anna papu utuan ni bati tu silu na den tau pitu mas silu ke bai ne mitu pa abunga ana apa mate na tai anak ana tampe ya mitu sidampi na umpo bai ni na mate tai anak ana tampe susiduka to tuma pintalun na ta bangi sola pitu yun tampe anak undin na to na mate na sanga moto mate ruka mitinde baine dadia ke allo katuan sule to umban na matinde tau sola nasanga laumpo baine tinde baine bela namang kamo sola pitu impo baine me bali mi Yesu siana kwa lako tau ya tomai tanyara kami popusa te yan nate bela nata emisan ni lalan na sura amadatu lakosan na puang matua bela ne ke malumbangun misule di umai to otomate ta emo na lake bai ni sia dipake muani sangadin na susibanga mo malaika ada suruga apa ya tu diona tomate kumua dipatuo sule ta ar kami bahasa ilan sura na Musa tu dinin na umpokada itu diona to oduri tumba tu karan na punga matua lako na ku aku mote tu punga na Abraham sia punga na Ishak sia punga na Yakub ya tu punga matua tanya punga na tomate sangadin na tutuo len utongan mo pusammi diona garonto na parentana punga matua saya mimisa apandita sura turangi mi tumba tu kasih tamben karanna tinde tau anna naisan mo kumua na pebali melo isu ia pole omi ungkutanai na kuwa umban na ratu garonto na tongan tu parentana punga matua na kuwa mi Yesu mi bali laku ya tu garonto na parenta ndisia perangi mi o Israel ya tu puang kapenumbanta ya mo puang misari laponno penaamu sia mintu utangaamu siapa ada mi kamatotorammu saya lako di atammu laung kamali puang kapenumbammu na ya tu maapenduan na ndisia lamu kamase itu padamu tolino susi batang kalima ta mo tu parenta senga undawan ni te parenta ya te da dua na kuami tu pandita sura alako iyo tonganmu guru manassa tu mintu kadammi kumua ya tu puang matua misari siata esenga anasangadinna iya manna saya tu ponno pena sia mintu utanga siapa ada mi kamatotoran saya lako dehata laung kamali puang matua siang kamasei paranta tolina ondong ya to na ya tu mintu pemala di tu nupupu sia pemala pangrere ya tu natira Yesu kumua kina mi bali na kwa milako tae mo mi mambela di omai parentana puang matua tae banga mi tau misa aduka barani mi kutana pole elako anak-anak raka Daud tu Kristus angka 35 saya lako 37 ma akada mitu Yesu ton na mangada ilan banua kabusungan siana kuwa matumbai na kuwa tu pandita sura kumuana kana Daud tu Kristus Daud kalena mo maakada belan na pa apa tudu-tudun na pena masallo kumua unno ko komedio kanangku saya lako padiung nanasanga to olentege mitu walimbi Daud kalena mo umpe kapungi umba na kuwa na ya pole o na puanak buda mitu tau lendu na porain na umperangi pa apa kilala laung kanandai kali di umay to Paris na pokada milan pangadaran na kumua
kanandai ko mi kalemi diomai pandita sura. Tuna porai banga male sumalong ma abayu lamba. Sia morai banga di PKTB dio lupasa. Sia na porai unno ko dio ka okoran malabi. Lan banua pa kombongan. Sia inan madawan lan pa amaruasan. Sia unimbahkan yanan na bai ni balu. Sia na angga umpa malambe pas sambayangan. Ia tu tahu susito mandu lan narua tanpa karopu. Doi pa akamasian na misa bai ni balu. Unno ko mitu Yesu untingoi patti doi pa akamasian. Sia untiro to Buddha umpatama doi tama patti doi pa akamasian. Batu pira-pira mi tu tosugi umpatama doi Buddha. Saidu kami misa bai ni balu kalala. Napatama itu doi bittiki da adua. Misa doi kalebu angga ana da adua doi bittik. Natamai itu anak gurun na siya nakuala ko. Kukuala ko kalemi. Tongan na losong niya na paabengan tebay ni balu kalala ayate. Naya tu tau mintu. Tumpataman na doi tama tepatti doi pa kamasian. Belan naya tu tau solanasang la abin na pinaniun nalay tu napataman na. Apa yate bay ni yate. Katairan na napatama. Nasangi tu dio na kalena tu la naputuan.